نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیموی شهری پنجکент منظورتان است. السلام علیکم. صبح 5 январи соли равон таҳти раёсати раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода маҷлиси ҳафтавори назоратӣ баргузор гардид. бештар кардани таблиғот миёни аҳолӣ вобаста ба гирифтани ваксина яке аз масъалаҳои муҳиме буд ки дар ҷаласаи ҳафтавор санаи 4 январи соли 2022 дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода матраҳ гардид. раиси шаҳр аз суст будани ваксинатсия дар шаҳру деҳоти панчакент сухан намудаву ҳозиринро ки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамоатҳо буданд вазифадор намуд то бо аҳолӣ мулоқоту вохӯриҳо доир намуда ба эшон аз фоидаву бехатарии ваксина бигӯянд. ҳамзамон обунашавии корхонаву ташкилотҳо ба рӯзномаву моҳвораҳо, кабудизоркунии кӯчаву хиёбон, роҳҳои протоколӣ, кор дар иншоотҳои ҷашнӣ, сохтмони мактаби президентӣ, муроҷиати шаҳрвандон ва даъвати навазкарон дар ҷаласа масъалагузорӣ гардидаву раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода аз камбудиҳои дар ин самтҳо ҷой дошта сухан намуда масъулинро ӯҳдадор намуд то онҳоро бартараф намоянд. таъмиру бозсозии роҳҳо дар ҳудуди шаҳру деҳоти панчакент мавзӯи дигаре буд ки аз ҷониби раиси шаҳр ба миён гузошта шуда вобаста ба ин аз шахсони масъул ба саволҳои хеш посух гирифт. дар фарҷом раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода барои хубтар ба роҳ мондани кор дар тамоми соҳа ободии шаҳру деҳоти панчакент ба масъулин як қатор дастуру супоришҳо дод. гузориши Мартаба Раҳмон ва Ҷаҳонгир Толибе ва Шоҳсайн Солиҳов. дар асоси нақшаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти вакилон оид ба шарҳу эзоҳи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳалҳо идома дорад. гузориши мо аз мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент 21 Парвиз Шодизода бо сокинони ҷамоати деҳоти Саразм омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. дар доираи нақшаи кории маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоту суҳбатҳои вакилони маҷлиси намояндагон дар маҳалҳо оид ба шарҳу изо ва мавриди амал қарор додани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 21 декабри соли 2021 ироа шуда буд бо муваффақият ҷараён дорад. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент рақами 21 Парвиз Шодизода мулоқоту суҳбатҳои хешро аз ҷамоатҳои деҳоти Сарас, Хурмӣ ва Суҷина оғоз намуд. дар ҷамоати деҳоти Сарас мулоқотро муовини якуми раиси шаҳри панчакент Муҳаммад Содир Сафарзода оғоз бахшида мақсаду мароми ин мулоқотро вобаста ба шарҳу изоҳи паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳозирин арзёбӣ кард. дар назди сокинони ҷамоати деҳоти Сарас вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии панчакент рақами 21 Парвиз Шодизода ба сухан баромада пиромони паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиву иҷтимоиро дар бар гирифта ҳамзамон 5 солаи рушди саноат ва истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо вусъати корҳои ободониву созандагӣ пешбинӣ мекунад ба таври хеле муфассал шарҳу изоҳ дод. дар назди иштирокчони мулоқот узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси камиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панчакент Мурод Шукрзода андешаву мулоҳизоти хешро пиромони аҳамияти ин мулоқотҳо ва ҳамзамон
татбиқи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба таври муфассал арзёбӣ кард ва ҳамзамон таҳкид намуд ки мо мардуми панчакент бояд дар татбиқи ин паёми роҳнамусози пешвои муаззами миллати хеш саҳми созанда гузорем. аз тарафи роҳбарияти ҷамоати диҳотии сарас барои баргузории чунин як мулоқоти пурмуҳтаво раиси ҷамоати диҳоти сарас дилнавоз султонова арзи сипос кард ва изҳор дошт ки сокинони ҷамоати диҳоти сарас низ дар самти омӯзиш ва амалӣ намудани нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо корҳои ободониву созандагӣ ҳаматарафа ҳиссаи босазои хешро мегузоранд. дар арафаи соли нави милодии 2022 раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода бо собиқадарони ҷанг ва меҳнат мулоқот доир намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. субҳи 31 декабри соли равон бо ташаббуси раиси шаҳри панчакент холиқзода абдухолиқ мулоқоти собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳру деҳоти панчакент дар фазои тантанавӣ баргузор гардид. нахуст раиси шаҳри панчакент дар суханронии пурмуҳтавои худ собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳрро аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент бо соли нави мелодии 2022 табрик намуда иброз дошт ки шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри панчакент аз кӯмаку дастгириҳои пайвастаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент бархурдор буда дар ҳамкорӣ бо ташкилоту корхонаҳо, ҷамоатҳои деҳот, кумитаи маҳаллаҳо дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ветеранҳо ва оидномаи ташкилоти ҷамъиятии ветеранҳои ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият карда, солиёни зиёд барои рушду ободии панчакенти азизамон саҳми назарраси хешро гузошта истодаанд. ҳамзамон раиси шаҳр ба собиқадорон оид ба дастовардҳои соли 2021 маълумот дода қайд намуд ки заҳмату меҳнатҳои шумо саҳми арзандаатон дар рушди соҳаҳои иқтисоду иҷтимоиёти шаҳру деҳоти панчакент калон буда мо кӯшиш менамоем ки дар пайравӣ ба амалҳои неки шумо барои расидан ба ҳадафҳои миллиамон саҳмгузор бошем. зимни мулоқот чанд нафар аз собиқадорони меҳнат ба сухан баромада барои таваҷҷӯҳу ғамхории пайваста ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода изҳори сипос намуданд. инчунин барои боз ҳам болида гардонидани хотири собиқадорон барномаи фарҳангӣ ва дастархони идона ороста шуда ба собиқадорон тӯҳфаҳои соли навӣ тақдим карда шуд. барномаро идома медиҳем. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати тоҷикистон беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар мадди аввал қарор дорад. бо ин мақсад раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода аз беморхонаи кӯдаконаи шаҳр дидан намуд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент дар партави дастуру ҳидоят инсондӯстиву ватанпарвариҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва роҳнамоиҳои раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода кӯдаконеро ки дар беморхонаи кӯдаконаи шаҳри панчакент бистарӣ мебошанд аёдат намуда ба муносибати соли нави милодии 2022 ба онҳо тӯҳфаҳои соли навӣ тақдим намуд. кӯдакон низ дар навбати хеш барои чунин ғамхориву меҳрубонӣ ва ҳолпурсии роҳбарият изҳори миннатдорӣ намуданд. андак пеш аз соли нав бобои барфӣ омад. дарро гуфта бо касаф бобои барфӣ омад. бо тӯҳфаҳои ширӣ қанду кофид овард ӯ. себу санҷид овард ӯ. бо бачаҳо бозӣ кард. ҳамаро розӣ кард. дар баробари аёдат ва табрик намудани сокинон раиси шаҳр инчунин аз фаъолият ва камбудиҳои ҷойдоштаи беморхонаи кӯдакона пурсон шуд. сардухтури шифохона муҳиддинов шамсиддин изҳор дошт ки танҳо як камбудӣ ҷой дорад ки ин ҳам бошад набудани системаи гармидиҳӣ.
عبدالخالق خالقزاده گفت که این معما در مدت کوتاه حل خود را خواهد یافت، زیرا سلامتی جامعه بایگری دولت می باشد. رئیس شهر به مسئولان ساحه تندرستی دستور سپارش داد که شرایط حجره ها و طبابت بیماران باید همیشه در مد نظر باشد و نه تنها با دارو بلکه با سخنان نیک و معامله خوب طبابت کرده شوند، زیرا این هم یک راه خوبی شفا یافتن آنها می باشد. گزارش میونسات مولویوا و شاه حسین صالحов. طبق سفارش رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده، معاون رئیس شهر شوکت بابازاده اویله‌های نیازمند را مورد عیادت قرار داد و به آنها تحفه‌های سال نو دسترس نمود. وابسته به دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کمک و دستگیری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌های احمدزاده، شخصان کم‌بضاعت و یک کبوتنها از جانب وکیل شهر پنجکент از حوزه انتخاباتی شورچه 16 شوکت بابازاده مورد عیادت قرار گرفته، به آنها یک مقدار مواد خوراکه داده شد. مسئولین ضمن سپاریدن تحفه‌ها از سخن‌های پرمحتوای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یادآور شده ابراز داشتند که سالهای آخر دستی یاری رسانیدن به شخصان نیازمند و کم‌بضاعت از جانب صاحبکاران و شخصان همت بلند به عنعنه نیک تبدیل یافته شده است و ما نیز کوشش به خرج می‌دهیم که دائما از حال و احوال شما خبردار باشیم. ساکنان نیز برای چنین غمخواری و مهربانی حکومت کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر برای آبادی و گلگل شکوفایی دولتی صاحب استقلالمان دستی دو برداشتند تا که همگان تاجیکستانی عزیزمان را چون گوهری که چشم نگاه داریم. هیچ کاراتو همه وقت شاده یک جا به در نمونید یک بار دیگه سال نام بوره رحمت. پیشوای معظم ملت همیشه اظهار می‌دارند که شخصان یکه و تنها و امکانیتشان محدود همیشه در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، نه تنها در عرفه ایدو ایام بلکه در روزهای عادی نیز از حال و احوالشان پرسان شده دستی یاری دراز می‌کنند. این عمل خیر و نیک را صاحبکاران و سخاوت پیشگان نیز ادامه داده بهر آبادی و سرسبزی کشوری محبوبمان سهم گذار خواهند شد. گزارش میونسات مولویوا و شاه حسین صالحов. برنامه را ادامه می‌دهیم. از طرف وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت قربان مراد عثمانوف شخصان نیازمند مورد عیادت سال نو قرار گرفتند. санаи 2 январи соли равон дар асоси ҳидоятҳои инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби вакили маҷлиси халқии вилоятӣ усмонов қурбонмурод бахшида ба соли нави мелодӣ якчанд оилаҳои ниёзманд шахсони якаву танҳо ва бесаробон монда عیادت کرده شده با محصولات‌های خوراکی و تحفه‌های سال نو قدردانی شدند. سیاست اجتماعی قبل از همه به بهبودی روزگار اشخاص یکه و تنها بی‌سرابان مانده و نیازمند نگرانیده شده همیشه زیر غمخواری و توجه قرار داده می شود. شخصان عیادت شده از چنین اقدام نیک خوشنود گردیده مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای توجه همه‌جانبه به طبقه نیازمند جامعه اظهار نمودند. در مجلس شورای فرهنگ شهر فعالیت بخش فرهنگ در سال 2021 تحلیل و بررسی گردیده نقشه وظیفه ها برای سال 2022 معین شدند. در کاخی به نام استاد لایق شیرالی مجلس وسیع شورای فرهنگ شهر پنجکент برگزار گردید. در مجلس اساساً فعالیت بخش فرهنگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент در سال 2021 با نظر داشته معین نمودن نقشه و وظیفه ها برای سال 2022 تحلیل و بررسی گردیده وظیفه ها برای مسئولین مشخص و معین گردید. درباره فعالیت بخش فرهنگ سرمتخصص بخش فرهنگ رستم ابراهیموف گزارش مفصل داد و به حاضرین پیرامون برد و باخت‌های این ساحه معلومات مفصل را شرح داد. در نزد اشتراکچیان
مجلس شورای فرهنگ مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاهی رئیس شهر پنجکент دوستزاده افضل شاه با سخن برآمده پیرامون فعالیت اهل فرهنگ در سال 2021 سخن گفت و همزمان توجه حاضرین را به آموزش و مورد عمل قرار دادن پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 21 دکبر سال 2021 ارائه شده بود جلب ساخت و همزمان تاکید نمود که یکی از سمت‌های افضلاناک پیام پیشوای معظم ملت این رشد ساحه فرهنگ مساعدت با سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان میباشد. در مجلس شورای فرهنگ اجرا کننده وظیفه مدیر بخش فرهنگ خالبایزاده صبرنیسا سرور کتابخانه مرکزی شهر پنجکент موجوده یحیای و دیگران به سخن برآمده پیرامون فعالیت خویش به حاضرین گزارش دادند. در یک فضای تنتنوی از طرف مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاهی رئیس شهر پنجکент دوستزاده افضل شاه با پیشقدمان ساحه فرهنگ آنهایی که در رشد فرهنگ همه طرفه مساعدت نمودند صاحبکارانی که در تعمیر و آبادانی مساحهای فرهنگی صف گذاشتند افتخارنامه ها و تحفه های خاطروی بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент را تقدیم نمود. در مجلس شورای فرهنگ در یک فضای تنتنوی شاه جایزه کتابخانه بهترین سال که با قرار رئیس ولایت سال محترم رجب احمدزاده با تصویب رسید و کتابخانه مرکزی شهر پنجکент با دریافت این جایزه شرفیاب گردید سپاریده شد و همزمان برای این جایزه یک مقدار مبلغ پولی نیز انعام گردید. همینطور در یک فضای تنتنوی به همه آنهایی که در پیشرفت فرهنگی شهر باستانی پنجکент صف گذاشتند افتخارنامه ها و دیگر تحفه ها سپرده شده با مسئول حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی بخش فرهنگ شبنم شادمانبای و افتخارنامه ریاست فرهنگی ولایت سوخت تقدیم گردید. مجلس شورای فرهنگ از روی همه مسئله های محاکمه شده قرارهای دهدار قبول کرد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنچاکент اویبک بردیمورودов در مسابقه بین المللی که در جمهوری ترکیه برگزار گردید به دریافت جای اول سزاوار شد. از مراسم استقبالی ورزشکار خبرنگاران ما گزارش می‌دهد. متوجه باشید. با چنین تنتنه و خوشنودی غالب مسابقه آسیایی را در درآمدگاه دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکент استادان و دانشجویان پیشواز گرفتند. اویبک بردیمورودov غالب مسابقه آسیا از روی وزن برداری در وزن تا 127.5 کیلوگرم می باشد که چند پیش در شهر استانبول ترکیه سزاوار جای اول گردید. با گفته استادش در موفقیت شاگردی و سهم ترینر بقایف عبدالله بی‌نظیر است. من سماد بنشاد استادی کافدری تربیت اسمانی دانشکده آموزگاری در شهر پنجاکент می باشم. دانشجویان ما بردیمورود اویبک کورسی پنجم تربیت اسمانی آموزگاری فردی و ستار از عبدالستار دانشجوی کورسی چهارم زبان خطایی در چمپیونات جهان ستار عبدالستار در شهر مسکو شده گذاشت که جای یکم یعنی مدال طلا را به دست آورد و بردیمورود اویبک آن امروز پیشوازگیری را جشن گرفته شدیم در چمپیونات آسیا در شهر استانبول ترکیه اشتراک کرده سزاوار مدال طلا و 2 مدال برنجی و 1 مدال نقره گردید. اویبک سال 2019 نیز در مسابقه جهانی سزاوار جای اول گردیده توانست نامبرداری تاجیکستان بگردد.
من بردمراد قایبک دانشجوی کورس 5 دانشکده آموزگار تاجیکستان در شهر پنجکент و اشتراکچی چمپیونات آسیا در ترکیه در شهر استانبول برآمد کرده جای اول را اشغال کردم. من منداداری خودم را جناب عالی رکتور دانشکده آموزگار تاجیکستان انصاری معظم خان قدرتزاده عزیز خسرو دکان فاکولته طبیعت‌شناسی و تربیت جسمانی عبدالله شوکت مدیر کافدرا دوران بختیار صمد میرشاد استادم بقایف عبدالله اینا با منداداری خودم را بیان می‌کنم. استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент با افتخار نام شاگردی خود را به زبان میگیرند و او را با گلدسته ها و پوشانیدن جامه پیشواز گرفتند. من خیلی که دیده استادیم همه شاگرد ما بردمراتوف آیبک که سال 2019 در چمپیونات جهان آیدی پاورلیفتینگ جای یکم جا شده از اونجا 3 مدال آوردگی بود. من این سال 2021 در مسابقه آسیایی در ترکیه اشتراک کرده با جای یکم جا را اشغال نمود. آیبک دانشجوی سال 5 اختصاصی تربیت جسمانی و آمادگی دفاعی حربی دانشکده آموزگاری تاجیکستان می باشد و 23 سال دارد. آموزگاران و والدین از این موفقیتی او می بالند و کوشش می نمایند تا در آینده نیز او را بیشتر دستگیری نمایند. من پدر مربی مرشاد حمادوف هستم. من بسیار افتخار میکنم که فرزند من مربی همین دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент شاگردان وی بردمرادوف آیبک و ساتور امروز در چمپیونات جهان ساتور رفته چمپیون جهان شده. آخبори تاجیکستان، آخبори ناحیه پنجکент، آخبори ولایت ترک و آخبори تمام دانشجویان و دانشگاه‌های استادان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent را بلند برداشتن که این افتخار ما است. این نفر دومی که امروز ما اینجا پیشواز گرفتیم این بردمرادوف آیبک این هم شاگرد فرزند من می باشد. من از اون افتخار میکنم که امروز اون هم چمپیون آسیا هم چمپیون جهان و هم چمپیون مطلق تاجیکستان شده. آخبори ناحیه پنجکent و آخبори دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی خیلی بلند برداشت. موفقیت آیبک و همسالانی او دلیل بر آن است که جوانان سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را خوب درک نموده و بهره به جهانیان معرفی نمودن تاجیکستانی عزیز تلاش می نمایند. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی پیغام. تا برنامه‌های نوبتی تنزیت و خانباد باشد. خیر.